I am more called by Adom TV. Badwam Afisem so sister Sunday be. Oh yeah, guy. Oh yeah, who say a bread. You do so ne Joada. Ain't no Kennedy digital satellite for Abba. The man munyam for some mates in a drum. But wadrum. Ain't also Bura Kennedy digital satellite. Now kwaji. One money be now nyaso emfaso. Ya mo akwa be. Ye na. Say bia boko de. Nyame Adom sister, be fine. Ede nyame ase papa Badwam so koye. Oh bibia ekoso pa. Bibia koye. Ira Kennedy say oda Ghana for ase o chia obia so. Na anopa yi no akwanya na san beda ho bi. Nti e wo se ye mu obia ate ase. Wo se emiri bi du e wa bruche a to de bia utimi obekoye si reduce to clear. Yeah. But in this time no near ye ne say ye che obia 2 months say ne uhia bi ye home appliances. Bura Kennedy shops nim ne kotua se bia wo nya sika ni nyina wo de fa 2 months etuatua na be fa wade no e fa kofie nti anopa ye be chia Adom TV ahwefo nyina na yaka kire mo se yewura Kennedy digital satellite se ye mo obi bia nka ye air conditions no emre we na se wo to air condition because emre we no ya na se de awona banti ate air condition so but we abo say kim e be say pija nti be ma trick no by this time we are state developer, we are contractor, we see a downtown, we see hostels, we see hotels. And I said, we cry, we are young man, we see so our bobra. But we need condition board them and can be a bad guy more. So this is the time I said, oh, Kennedy shops in the beer. Now, I could to be because a one up from palm. Now, my catcher said, if it 1.5 horsepower, air conditioner, you will need to be all. Do be our PBR. Now, there, a Kennedy air conditions in the air strong, when say, yeah, the latest technology R410 gas any the aye nti e kono twa hoden dodo na afi gas nim na fi kakra wa yuso nyina ma hoden kakra enso dia power nti obia nya bi oso asisi a na edam ho achile na office wa achile nti be pa cho CEO misrew wo hia conditions a wo de frɛ Kennedy ewe numbers ni gu Adom TV ase momode ne fa ne frɛ na yeni nkomo pi ne yemwawo also a pe bia tu aton air conditions no ba bia wo Ghana wo de frɛ numbers ne gu TV na ase no na yenso yemmo papa e wo ho mesre wo to ade wo Kennedy agi receipt wo Ashanti region Kumase ne importem a e bia wo fi north anase bro ne hafo ene wa be wura Kumase meka say bia wo ne na madum ho ha wo hwɛ me bo modern say wo be bisa say family plaza abrosan ne wai na wo bisa kwada akro be kyerɛ wo wura ma first floor wo kwa so hwɛ yewura Cisco ha or Kennedy shop wo kwa obebo papa home appliances bia wo pe bia say dem make no 2 months die ni bi na person ya wo de o catch this square obe register kama na wo so atua na kakra 2 months de so a na wa ko picha wa de enso so e wo ho afi Kumase ho anso misrew ene e bia wo no nam patase area ho akọ police depot nche ho Adom house e ho so Kennedy ye butu ho no ma ye di dwuma papa nti oba na no so ya bo a na bibia e kama na mama any inkomo akra about televisions we say football season na room sports for nti obia wa TV asay no sabre so ye bra ye promotion de ma TV nti TV minimum inches a wo pe obi ho pe de kese obi so pe de adantema na anketoa ni nyina ye obi ho wo de bo saloon wo de bo office wo de bo fie ana say ne wo di eco game center akoyi matches bia ma wo obi ahwa Mr. Obra Kennedy digital satellite na TV de usan ye ho a ne aka nyina wo twa yawa adwo me pa chow se wo se sika ho ayede nti na ya na ye bobo so saa e de kyerɛw no nti wo to ade ato papa ne preko ade e be kya ma wo na ye papa na TV no ye wo de 100 san so ye 4K ye wo de smart TV ye wo de digital TV ye satellite TV ni nyina bi e wo honom na machiro curves TV curve ni nyina bi wo ho sleek ones no so ni nyina bi e wo ho na yo TV a Mcast Mcast no ade a do phone be ye bia no utimi de 2 TV no so na wo ye kama anti misre bo modern na be to bi e wo Kennedy me say ya share ye na nkran ha your wager old barrier and answer obefa numbers na egu TV na ase no no afre wo tema wo Cape Coast wo Accra ha ba bia wo anyinam wo suhum wo de frɛ so wo pese wo tu home appliances na wo ton na wo tu no ti say de wakofa fi aburuchire pepepe a Kennedy ena no pai ene mekanfo ma wo wi ni ba ko so bra na ye moa me pa cho nye TV ene air condition kwa na yeton
your washing machines ɛwɔ hɔ your deep freezers ɛwɔ hɔ your fridges ankasa ɛwɔ hɔ fridges no if it table top ɛde kɔpem near ye be in the left and right twetwe ase ne nyina bi ye obi wɔ hɔ nom bra bɛgye wo de papa na sisi ano na aye kama they say business ba kwa abanie event organizers no omo nyina atotototo deep freezers ahye hɔ no mo de rent enti wo nso kra so betimi atobi de akosi ukrom aye ba na so de rent na bibia ye kama enti sisi sa na eko adwuma nko ana Kennedy ebo ma obi aye bi me pa twa oba bi peso osua de pa ma ye fashion designer yakofa industrial sewing machines ni biaba enti bra bɛgye bi ma wo ba no no so onye fashion designer papa sisi sika bam amanfo pam ne ma wo krum ha de kwa burukyire na onye sika gu botum na bibia ye kama oba atan Mr. O kitchen hot sen mami fa nwura o kitchen ho o bena no o anto papa ntu ze tete nsu kakra gu so na tete Mr. Bra Kennedy your 4 burner your 2 burner your 3 burner your there was 6 burner kra e wo hodoma oven ene ade ewom bebre bra bagibi microwaves ene ne keka ho ne de o ba ya so ye de be hwo toaster mo ne ade deep fryers ne o ba ye ho de ya ne hey de be hwo Mr. dispenser ye di nsu si so office ye woni nyina bi wo ho air condition akese ya ye di sisi office akese ni nyina so bi e wo ho no me pa twa tie me ne tie me yie fufu machine ho asem de ye ka eno no e gold mine me catch me ma secret no wo ya ban adwuma ani ana se wo ya ankra fufu machine no e gold mine ni nyina ne se Ghana adwuma dan de se aduane ye fufu ni ye pepa ye di papa ba se sei unye obi kura no fufu ama ena obi kura so mpeso obi ko di fufu a se bi obi atin fifire agu na dade a enti me pa twa se enei upe adwuma bi aye e de aka mu adwuma ho wo kura de bia woni adwuma ye na wo sister bi wo ska akra da ho ka kire no se onto fufu machine ma wo na fa si wo na wo so fa ye de e fa ye adwuma ma bibia anye kama na nya fufu machine kwa na ye de aba ye de abro machine enso aba nti Ghana ni stop complaining jai say na makatu ansome oman ni mu ade no kre ayedin but say eduru sabre so a na say osesam ohun we na we sia na we edi income foforo ba ye de abro machine aba a wonim say dokono nso ye di okrum apa na abro machine sister na yete ne say eye kama ketwa kokroa kama na so ye adwuma in commercial quantities eyama brodudu bia eyama atoko eyama nkate eyama kokontinti mesrew numbers na egu TV na ase no fa na frey na ye no eninsa woso na bibia anye kama na ahotomra fie ye de mako machine so aba mo amoye restaurant ene mo nso so a ene bia yi aba mo ya mako bibiri ni ade eno so de business na wunya sika pi na ewom enti mesre wo kumase a adum family plaza abrosan nim koho sisi a wo we hwesi school e wa adum family plaza abrosan nim e na fi patasi police depot enche ho papa ya omo ho omo so bebo Adom house odie eno ano wo nkran ha wager old barrier kokro bitejan hye ho ma odie udu sa bus stop a old barrier bus stop usi utu ani hwe benkum a obun se Kennedy ene bo ho no ufika so ne ba utu ani hwe nifa so a obun se ebo ho tafa na waba ene ani adidwa na bibia aye kama enso so ewo ho me sorry so ma me fa ye numbers de mawo na bibia enye kama me o akra ha ana se o eye tema ne important ba bia pese delivery e de mawo me srew 0244 385 128 0244 385 128 numbers ni go TV na se na 0243 074 750 0243 074 750 Kumasi for no any more obro ne ade ne north ho nyina mo frɛ wo number we so 0207 65 30 31 0207 65 30 31 and 0244 385 136 yada say Kennedy digital satellite na yete won kano ya wie na happy birthday nkoma Mrs Eunice Pardon Konedu Esquire ya wo Legal Alliance che Adom ose onyame ensure onyame nyo kese o ma asumfra Adom nko Adom team ni nyina wo show happy birthday Mrs Eunice Pardon Konedu Esquire o Legal Alliance che Adom nyame ensure no nyo kese papa pa ye ko na kwasi ya krado e de asemidika e toso e de amawmidi afia amankwa tamaklo